Kalembe tombe. Kuri ubu n'amakuru y'ibyishimo, ni inkuru y'intsinzi abarwanyi iba M23 nyuma yuko ku munsi w'ejo hagezweho amakuru atandukanye ndetse hakaba imirwano ikomeye yabereye i Masisi. Byaje kurangira abarwanyi ba M23 babashije kwigarurira agace ka Kalembe. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda bicicikana ndetse binagaragaza uburyo iyi AFC M23 iri determine ku rugamba ndetse ikomeje gukora akazi kayo uko igomba kugakora. Ku rundi ruhande, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikomeje gushyirwa ahagaragara cyangwa se ikomeje gushyirwa hanze, ubusabwa bukomeje kujya ku gasozi. Abangaba bakomeje gutsindwa umusubirizo. Icyakora nubwo urugamba rushyiditse, ibiganiro nabyo birakomeje. Amakuru gukomeza kugenda acicikana ari menshi ndetse binanavugwa yuko iyi AFC M23 isa ku isaha iri buhabwe guverinema cyangwa se iza guhabwa ubwigenge, maze akaza kumvikana inkuru nziza cyane yuko hamaze gutaha cyangwa se hamaze kubaho Kivu Republic. Ibi byose ni ibiki? Ibi tujye kuza tubigarukaho muri aya makuru yacu aramutse avugwa muri iki gitondo cyo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026. Nyaboneka niba ari ubwa mbere udusuye, uze kureba hano munsi udukandire like. Numara kudukandira like, uraza kubemeje ko uzahora uri wa mbere mu kubona amakuru tugutegura ndetse tukugezaho. Ariko kandi uze kwiga gusangira natwe ijambo muri aya makuru, no kureba hano munsi ahanditse commentaire ukandika igitekerezo cyawe, maze tukabasha kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Reka amakuru yacu rero muri iki gitondo tuyatangire muri ubu buryo. M23 ku munsi w'ejo twabagejejeho amakuru avuga uburyo imirwano yiriwe yashyushye ndetse yashyiditse hagati y'aba barwanyi bo mu ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23. Ibi rero byaje gutera ubwoba abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru. Guhera mu gitondo cy'ejo kuwa mbere ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 2026 hakomeje kugenda havugwa ituze ritoya mu duce twa Kalembe na Kalongi duherereye ku mupaka uhuza teritwari ya Masisi ndetse na Walikare, ahanga ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bikaba byari byabaye nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari yahuje ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Mu makuru yabanje murabizi yuko iyi Alliance Fleuve Congo yakomeje kugenda igaragaza ko ishyize imbere aka gahenge Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yarasabye, ariko kandi usibye gusaba cyangwa se kubahiriza aka gahenge iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yarasabye, iyi AFC M23 amakuru avuga ko hari ibiganiro bari baragiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaza kwemeranywa ko hakwiriye kujyaho ceasefire cyangwa se guhagarika imirwano. Hanyuma iyi AFC M23 iza kwemera gusubira inyumaho ibirometero hafi 30 nk'uko yaramaze kubisezerana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora icyaje kuba iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntago yigeze yubaha ibi ngibi yari yamaze kwiyemeza, kubera yuko iyi AFC M23 yagaragaje uruhare rwayo mu kuva n'ubundi mu bice bimwe na bimwe yari yarafashe, ariko ibikora mu rwego ruri strategique, igabanyayo ingabo. Ibi byakozwe hagenderewe iki? Ese iyi AFC M23 yari igamije gukoresha trick ki kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibe yagwa mu mutego? Ese ibi yakoze byaba byaraje kuyihesha iki? Nyuma yuko AFC M23 ifashe uyu mwanzuro, igahinduranya ingabo, ikazivana mu bice bimwe ikazijyana mu bindi, byatumye mu maso ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagaragara akamwenyu kavuga ngo babarwanyi ba AFC M23 burya barumvira, bemeye kwimura ingabo, bemeye kwideplasa, bemeye kugenda, noneho basize iyi Repubulika cyangwa se basize uduce bari barafashe, bemeye gusubira inyumaho ibirometero 30. Kubyishimira suko bari bayobewe icyo bakoze cyangwa se umutego bari bamaze gutega. Iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yari yateze umutego ugendereye cyangwa se ugambiriye kuba yashuka M23, noneho iyi M23 yamara gusubira inyuma bikaba byari guhita bitera n'ubundi
iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare bayo kwataka bya bice AFC M23 yavuyemo, bityo bamara kwataka bakaba bahita bigarurira n'ubundi ibi bice AFC M23 yari ifite. Ibi rero na M23 yari ibizi. Mu gukora ibi byose bakoze, iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yaje kwataka cyangwa se yaje gushaka guhita irasa n'ubundi muri ibi bice, ariko iharashe isanga n'ubundi iyi AFC M23 iri determine, iza kubakubita maze ibasubiza inyuma. Uku kubasubiza inyuma rero ni nabyo byaje birakomeza byagenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, noneho bituma iyi AFC M23 yongera kurega cyangwa se kuripotinga iyi Kongo, iravuga ngo twe badusabye guhagarika imirwano, ariko bo aho kugira ngo bayihagarike turi kuva mu ibice tuvuyemo, bagahita babyerekezamo bakajya kwica abaturage. Ikiro cyabaye ikirego kirekire, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyigera ibihakana, ahubwo irabyemera. Uku gutsindwa no kwemera ibyaha kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatumye abantu batandukanye barushaho kubona iyi M23 nk'abazi ubwenge bw'urugamba kurusha iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na cyane yuko iyi M23 imaze kubona ko iri kuva mu bice, hanyuma iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igahita ijya kubitera ikica abaturage, nibwo yahise itangaza yuko itigeze iva muri ibyo bice, ahubwo yakoze strategie militaire yo guhinduranya ingabo, ariko igishyize imbere umutekano w'abaturage. Wakwibaza ngo kuki iyi AFC M23 yakoze ibi kandi yaramaze kubona ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye gutera ibice yigaruriye? Icyatumye ibikora kwari ukugira ngo icyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashakaga kitaba, kubera yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashakaga ko abaturage bivumbura bakavuga ngo AFC M23 niri kudukora security nk'uko yabidusezeranyije, ibiri kuduma aba barwanyi ba Wazalendo bari kudutera bagatuma bica umutekano wacu. Noneho rero iyi AFC M23 nibwo yaje guhita itangaza ngo ni muhumure turacyahari, icyo twakoze nuko twakoze icyo bita guhinduranya ingabo, kandi kabisanzwe ari strategie militaire. Ibi rero nibyo byakozwe n'ubunini n'ubutegetsi cyangwa se n'abarwanyi ba AFC M23 kugira ngo bakomeze bagaragaze yuko bo bagifite ubushake mu gucunga umutekano w'abaturage, ndetse banagaragarize leta ya Kongo ko icyo biteguye ari uguhangana mu buryo bwose n'aba basirikare ba Kongo bakomeje kwica umutekano. Hanyuma rero nyuma yuko ibi byose bigaragaye ndetse bikagenda binamenyekana, kuri ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu biganiro na AFC M23. Aya makuru twagiye tuyagarukaho. Ibi biganiro birimo birabera mu Busuwisi. Ku munsi w'ejo twakugejejeho uburyo iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatunguwe bikomeye no gusanga bamwe mu bari abamambre cyangwa se bamwe mu bari basanzwe bari muri guverinoma ya Kinshasa aribo bagiye kurepresenta mu buryo buri officiellement, aribo bagiye kurepresenta iyi AFC M23. Ibi ngibi byakanze Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, bituma atangira gutekereza ko aba barwanyi ba AFC M23 bamaze kumwinjira ku buryo bukomeye, ndetse atangira no kwiga strategie zitandukanye. Ariko kandi hagati aho, nubwo ibyo bimeze gutyo, ntago byigeze bikuraho coalition FARDC kwataka nubundi ngo bagende barase ku birindiro bya AFC M23 nubundi biherereye ku mupaka wa teritwari ya Masisi ndetse na Walikale, aho mu mujyi cyangwa se mu gasantere kitwa Kalembe ndetse na Kalonge, baza kwataka AFC M23 irabakubita, birangira iyi AFC M23 yigaruriye aka gace. Amakuru atandukanye rero ava muri aka gace agaragaza yuko habayeho imirwano ikomeye cyane yari yatangiye mu masaha y'ijoro yo ku cyumweru ahagana saa 2, ubwo abarwanyi ba Wazalendo bagabaga ibitero ku birindiro bya AFC M23. Hanyuma ibyakurikiwe n'amasasu menshi yamaze umwanya munini ateza ubwoba bukomeye mu baturage b'abasivile. Benshi bahitamo kuguma mu ngo zabo, abandi barasohoka bajya kwihisha mu bihuru.
Icyakora imibare y'ibanze yagaragaje ko byibuze abantu basaga 20 basize ubuzima, harimo abasivile ndetse hakabamo n'abasirikare ku ruhande rwa Wazalendo, ndetse no ku ruhande rwa M23 hakaba harimo abasirikare baje kwitaba Imana. Icyakora inkuru nziza irimo nuko byaje kurangira n'ubundi iyi AFC M23 yigaruriye mu buryo budasubirwaho aka gace, bikaza kurangira ishimangiye cyangwa se itsindagiye mu buryo bweruye yuko noneho icyo yagombaga gukora yamaze kugikora, ifata kano gace ikaba irimo ikagenzura mu buryo buri officiel. Gusa abaturage kugeza ubu ntago baratuza, abaturage baracyafite ubwoba, baracyafite gushikagurika. Gusa amakuru ahari kugeza ubu akakanya naya ngaya, ubutegetsi bwa Kinshasa nta kintu kimwe bwari bwatangaza kuri kugutsindwa kw'ingabo zabo, ariko kandi AFC M23 nayo yirinze kugira ikintu na kimwe itangaza kuri aya makuru, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ubwayo itari yashyira hanze ibikubiye muri uku gutsindwa kwabo. Aya rero namwe mu makuru aramutse ari kuvugwa, nyaboneka niba ari ubwa mbere udusuye, turagusaba yuko uza kureba hano munsi handitse s'abonner cyangwa se subscribe, ukandeho, ariko uze kudukandira like, unasangira natwe ijambo muri aya makuru, noneho utange commentaire yawe, noneho turusho kuzatubana 5 kuri 5, ndetse turusho kujya tuva mu bwiza dukomeza tujya mu bundi. Nimukomeze mukira amahoro Nyagasani muri byo story feza ko mwaha kandi mukaronka.